nashaka turabire hamwe rero amajambo y'Imana. Amajambo y'Imana, ijambo ry'Imana ridusaba by'ukuri mbega ubushobozi bwo kugendera mu ijambo ry'Imana aho turi hose, mbega kugira ubuzima bwo kugira ububasha aho turi hose, ububasha bwo kugira ijambo ry'Imana canke ububasha bwo kugendera ijambo ry'Imana aho turi hose. Amen. Amen. Nashaka ko tuza kuvugana by'ukuri ku bibazo bibiri, nubwo atari ibibazo tubironkeramwo inkomezi. Ikibazo cyo kugirira ububasha bw'Imana cyangwa kubwerekana cyangwa gushikama aho turi hose, aho dushitse hose. Tugiye kurabira hamwe abantu babiri bashoboye ico kintu, kandi abo bantu babiri baraza kutuyobora canke turaza kuraba uburyo dushobora kubigenderamwo, kuko guhesha Imana icubahiro aho ugeze hose no kwihangana ntivyama vyoroshe. Ariko nk'uko Pawulo yavuze ngo shobozwa byose n'uwumpa inkomezi, birashoboka nubwo bitama vyoroshe. Hariho abantu babiri nashaka ko tuganirako, tukaraba uburyo Imana yabashoboje kugendera muri ubwo buzima. Haleluya. Amen. Umuntu yitwa Yosefu, ukuntu yagize ubuzima butoroshe mu buryo bubiri. Ubuzima bw'iwabo aho yaronka ico yifuza, nubwo yankwa na bene se wabo, ariko yari afise protection. Ntituza gusoma cyane kugira ngo tuze gucungura umwanya, ariko nanone turasoma, sinzi ko ari umuntu ari hafi ashobora kudusomera. Turagenda mu Itanguriro canke Genese 37. Mama Ana dufashe kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 4 gusa, turaza kubandanya. Murakoze. Kadusome Itanguriro 37 umurongo wa mbere kugera ku wa 4. haravuga ngo Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuhuke bwa se, nicyo gihugu cy'i Kanani. Uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zirupa bakase, akajya abarira ise inkuru y'ibibi bakora. Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje. Amukodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenye yuko se amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Amen. Haleluya. Yesu aguheza cyane. Ahantu haratubwira ukuntu Yosefu amaze imyaka 17 yaronse uburenganzira bwo kuragirana na bene se, akaza arabarega amafuti bakora. Bituma rero
bene se batamubona neza. yego Mwibaze kwankwa n'abo mu nzu, mwibaze kwankwa n'abantu musangira, mwibaze kwankwa n'abantu wari kuribaze yuko ari bo bantu bazogutabara mu bihe bigoye, ariko kubera ko hari impamvu kandi ziboneka, bumva batomubona neza, base kunezererwa urukundo se amukunda, ariko bumva bo basubijwe inyuma, we ashizwe imbere. yego Kubera rero ukuri kwari muri we, Yosefu yabaye umwansi wa bene wabo, aba umukunzi wa se. yego Haleluya. Hari ikintu iminsi yose cyama kidutandukanya n'abacu, canke cyama kidutandukanya n'inshuti zacu, cyama kidutandukanya n'abo twizera ngo twakunda. Hari ikintu cyama kidutandukanya. Yosefu we yatandukanijwe n'ukuri kwari muri bo, kumufatanya na se ariko kumutandukanya na bene wabo. muri kuganira turaza kuza turibaza utubazo nubwo tutiyishura. Ndagusavye ngo canke ndisavye ngo tuze turiganiriza turavye ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ko turi ibiyo canke ivyirori canke imiruwari y'imitima yacu. Haleluya. amen nimba by'ukuri Yosefu yatandukanijwe n'ukuri kuri bene se ba mu nzu hamwe na se, kukamugira inshuti, bene wabo kukamugira abansi. Mbega twebwe uno munsi aho duhagaze, abantu twatandukanijwe n'iki? Ako n'akabazo cyane utubazo tuza turibaza. Uno munsi ikinteye ikibazo na bene wacu ni iki? Mbega ni ukuri canke ibitagenze neza mu buzima bwanje bambonye ko baranyikata, umugani w'abandi wabivugira kwikata canke abivugira kwinuba. Mbega icyantandukanije koko na sosiyete ni giki? Ni ukuri icyafatanije nico dufatanye no munsi ni giki? Ni ukuri mu ivugabutumwa duherutse naraganiriye n'abantu ikintu c'umwana w'umuntu. Ndavuga ni mu mwana w'umuntu ni kure cyane, indani mu mutima ni kure cyane. Murashobora kuba muri kumwe mutari kumwe cyane, mudatandukanye, mukaba muri kumwe ariko ibintu mutavyumva kumwe. Ugatinya kumubwira ukuri kubera utinya ko mutandukana, kandi mukabana atamahoro mwese mufise. Ukibaza ndakimubwire turatandukana, ndeke nta mahoro ufise, ugaprefera kugumana uwo mutima wuzuye ibibi, nawe agaprefera kugumana ibitari byo. Rero by'ukuri aba bantu canke izi kote zibiri, kuri kote ya Yosefu na kote ya bene wabo, Yosefu yaprefeye kwivamo, aravuga ati reka biraboneka yuko yari yarafashe kote ya se y'ubwizigirwa, aravuga ati reka mbe umwizigirwa hako fatanya na bene wacu. Yemera kuvuga ukuri, atandukana nabo.
bene da tubana n'abantu benshi batandukanye, ubwoko butandukanye, ubwoko butandukanye, ndiko ndavuga imico. Murashobora kunavukana cyangwa ukabyara umwana cyangwa ukagira umubyeyi ariko mugatandukana. Rero icyo duha amahoro muri byose ni ukwivamo ukavuga ukuri kugira ngo mutandukana ni amen, kandi mudatandukanye naho ni amen, ari kugendera mu kuri. yego Rero reka tugaruke gatoya tuvuga riti mbega ni impamvu ki uno munsi ndi nyakamwe, ni ukuri cyangwa si ukuri? rero mu buryo tubana n'abandi bantu, umuntu urashobora kumbwira a we wakumva b, cyangwa wavuga b nawe akumva a. niko abantu bameze, ariko kimwe gusa, ukuri kuratandukanya ibintu, kandi umunyakuri akaba mu mahoro. Byaraboneka cyane cyane kuko Yosefu we yari innocent, yego kubera hari ukuntu batamushaka na gato hagati muri bo, ariko akababamo. Aha umuntu agomba kwibaza impamvu by'ukuri yakomeza kubabamo, kubera Yosefu yarashobora kwanka akavuga ati ndagumana na papa, ndagumana n'umubyeyi wanjye. kubera Yosefu byaroroka ko yari mu adolescent, yari afite imyaka 17, yari mukuru, yari kwanga akavuga ati nta gituma ngenda kugira umutima mubi, kumva ndushe, kumva nta gituma, reka nigumanire na data. ariko akemera akababamo, nk'uko uno munsi tuba muri benshi ariko batatwemera, kandi turi bene data. ibyo bintu byarakwiye henshi no mu mashengero yahari, ukabamwo kandi batakwemera kandi batagukunda. biraboneka ngaho yuko Yosefu yari afite gushigikirwa na papa wiwe. Yosefu yari afite certitude, yari afite ukuntu yari connected cyane na papa wiwe. yari afite ukuntu urukundo rwa papa wiwe rwamuhasura security muri bene wabo. Amen. yari afite ukuntu yari yizeye cyane papa we, aravuga ati bimera uko bishaka, kazima papa wanje. Haleluya. kazima papa wanje, kazima umubyeyi wanje. hano ndakunda n'ukuri ukumva ushigikiwe n'umubyeyi wawe, afise byose, afise uburenganzira kuri byose. ino munsi bigomba kuduha assurance ko dushigikiwe mine de rien, aho turi hose, haba muri bene wacu, haba mu ishengero, haba mu bihugu turimo, tukumva ko dushigikiwe n'iyaduhamagaye, tukumva ko dushigikiwe n'iyo dukorera. bene ntibyoroshe by'ukuri kuba muri ibi bihugu, wizera Kristo, ukunda Yesu, ntibyoroshe kuba muri aba bazungu uja ku kazi. reka ndabahe agatemonyeri k'iminota 2 gato. ngishika muri kino gihugu, Imana yangiriye neza, ngira na contact n'aba bakozi b'Imana bo muri iyi eglise ya Betania. numva Mana urakoze pe, urakoze. ni ukuri ndababamo nka bene data, ntazi ururimi rw'ino ruragoye cyane, abo muri Scandinavia barabizi, ruragoye. icyo gicongereza cyanje nticyafatika,
n'abantu batavuga igifaransa ndababamwo ngira ishaka ryo kwiga ikidanwa biragorana cyane ariko kuko twari mu mpemu imwe tukumvikana twaje mu masengesho nkahaguruka ngasenga mu kirundi cyane cyiza neza pe atumva ariko kuba kubera mpemu ari umwe twese tukavuga amen Amen. nabo bavuga mu kidanwa cabo nkumva umutima wanjye ufatanye n'uwabo nkavuga amen gutyo ku buryo nagize ururimi intensive ururimi rw'ikidanwa ndateba menya ikidanwa vuba nubwo kigoye kumenya 100% n'ubu ntacyo ndamenya neza ndahamaze imyaka 20 ngiye kwinjira muri 24 ugasanga rero muri ubwo buryo turatumvikanye ukuririmba numva biranse numva umutima wanje numva kabisa nkaguruka nkatarika ikiganza mu ishingiro ry'abadanwa nkavuga niyo aho tuza kumva inzamba z'umwami wacu Yesu ugaca uwo munsi urangiza kwira niho abakijijwe bo mu isi bazokoranira nanje sinzobura kuhaba uwo munsi w'imperera hazobumbo bw'igitabo cyanditswe mwabakijijwe mu mazina ya iryanje ririmo haleluya Hallelujah. noneho nkumva barafashijwe nkumva bamwe barahagurutse byari bigoye kuvuga haleluya muri bo kubera imico kubera amatradisiyo yabo kubera ukuntu nyene baremwe nubwo bakunda imana bikanga ko bahaguruka bakavuga haleluya ariko n'umunsi imana ihabwa icubahiro barahaguruka bagatereka ibiganza bakavuga ngo haleluya kuko umuriro wajemo bwabamwo rero muri ubwo buryo ariko hagera igihe nsohoka rero nta gusohoka mu ishengero ariko gusohoka mu bundi buzima nyene ndazi kuja kurondera akazi kuja kwiga ururimi nyene mu ishure mpura rero n'abazungu ba vrai abazungu abadanwa bakwekwere bamwe bakuraba mana yanje we bakibaza uyu muntu arabaho babandi nyene agace narimwo ntaba birabura benshi barimwo abazungu benshi barimwo ndakwitika guhura n'abantu bambona umenga mvuye mu ishamba umuntu hari ukuntu bagucinyiza canke bagushira hasi ukabibona hari ukuntu bakwinuba ukabibona hari umuntu bakwigizayo ukabibona bihereye mbega no muri integration nabo muhura abantu bagomba nyine kukwereka ko bakwishimiye akaba ari batangura kukuraba nk'uko uvuye mu ishamba hari umusosiyare we yaraza akakujyana muri salle de bain muri toilette akakwereka ingene bicara kuri siège kwicara kuri toilette akakwereka ingene bashasa cyangwa rugura amazi akakwereka ingene nibyo hari abantu batari bwakibone ariko wowe mu mutima wawe ukumva umenga mana yanje we ndamubwire nti yewe erega ibi ushobora kuba narabitanze nawe nuko utabizi cyane hari umva umenga ariko
ndashima imana imana iduha guca bugufi mu ngiro zose ukamwemera ukavuga uti nuko bigenza okay urakoze kunyereka ariko nkibuka kandi ko mfise umushigikiye umva ko nshigikiwe na papa wo mu ijuru umva ko mfise agaciro kandi karengeye urukoba umva ko mfise akandi gaciro karengeye ibyo byose karengeye izo nkoko zawo amafiriti yawo agaciro kandi nubwo ntari kuza nari kubaho kandi nkaja mu ijuru ariko Imana ishimwe irasiga ituma yanzanye ngaho yego rero uwo Yosefu reka tugaruke ku murongo uwo Yosefu yarazi yuko ashigikiwe yego yarazi ko ashigikiwe na se akumva ntaco yoba muri bene se amen aho rero naragaruka abadanwa mu isengero bakambaza ko bari bazi bene wabo bakabaza umeze neza bakwakiriye neza abyo ntego n'amahoro nzushobozwa n'Imana yanje bakabona yuko ari ikintu kitagenda ariko kubera ko ijambo ry'Imana tugira ngo tugendane ubwenge ntabwira nti byose bimeze neza niyuke wa mugore Eliya yagiza Elisa ya umwana wa mugore w'umutunzikazi yahuye na Gehazi aramubaza ati mbega kuje n'amahoro aramubwira ngo n'amahoro ko byose bimeze neza asize umurambo ku gitanda aravuga ngo byose n'amahoro kubera iki kubera atari bwashikire nyene ikibazo atari bwashikire ntabwo ati byose bimeze neza ndabwira ntego byose bimeze neza kandi byose bizogenda neza Yosefu yaravuze ati aussi longtemps data kiriho aussi longtemps data nkimubona quand ntaco nzoba imbere ya bene data ntaco nzoba aramutinya ntaco bangira kamembe bashobora kuba baranatinya kuvuga ibyo bashaka Yosefu ari hagati muri bo ari ukuntu rero impamvu ndanavuga ko Yosefu yari innocent cyane tubandanije turaza kumuvuga cyane ntitunda kwasoma ndizera ko mwasomye inkuru ya Yosefu dushobora kuba mwe mu Imana aduhishurira mu buryo butandukanye Yosefu yari innocent se yamutumye kuraba bene se ahantu bari bagiye kuragirira canke kugisha igishekemu yego aho ni ahantu muri ville hafi yaho baba ville Kanani ahantu Imana yari yarabwiye Aburahamu ko izoha uruvyaro rwiwe aca hubaka igicaniro Aburahamu we niho yashikiye ariko ubwa mbere we yarakomeje ariko Yakobo we arahaguma Aburahamu ari we sekuru yahubatse igicaniro kandi na Yakobo nawe arahaguma arahagura yabuze na bene Hamani nawe nyene ahubaka igicaniro nibaza ko mwahasomye hari amateka aryoshe gusoma nubwo tutayinjiyemo kandi aho hantu ngo Yakobo bibiri tubwira ngo yahashitse amahoro amen acahita izina acahita Elohe Israel niho bivuga ngo Imana niyo mana y'Abisirayeli amen amen reka dukomeze Yosefu aremera acava muri confort aca muri confort ya se aravuga ati ndagiye de toute façon ndagaruka aremera
yari umwana mwiza from aremera avuga ati ndagiye ndagaruka yego aragenda aja kuraba bene wabo ati ko batamukunda ati ko bamwana aravuga ati ndagiye we yumvirije ijwi rya se yarase connection ya se yego kandi na se nawe nyene yumva ego naho bamwanka Yosefu we se yamuvyaye mu busaza bwiwe niyo mpamvu yamwishirako cane yaranamukunda ngo yamushonesheje n'ikanzu ryiza ngo twavyumvise mu kirundi baravuga ngo ikanzu y'ikiyoberane ariko mu yandi mabibiriya baravuga ikanzu y'amabara menshi mu gitabo bazi mabibiriya y'igifaransa canke y'ikidanwa nizo maze gusoma ngo y'amabara menshi bituma rero bamwanka bavuga bati data mukunda cyane gusumba edayeri aratuvamo akabuca kuvuga ibyo bavuga ntabyonze bashobora kuba sinzi inama bagira ariko ibyo aribyo byose mu inama mbi bagira Yosefu yatanga raporo kwa papa wiwe rero Yosefu aremera ava muri komfort ya papa wiwe aja kuraba bene wabo uko rero kwihangana kwa Yosefu ni urugero cyangwa example kuri twebwe reka nongere ngaruke ngaha aho natamburiye kare mvuga ngo amajambo tsoganira yose tuze kwigarukamo twiyumvire tuvuge tuti mbega iyo abaciwe bashobora kugenda gute nari kubajamo en plus ahantu kure ya data uno munsi sinzi ahantu turi ibyo ari byose je ndi kure yabo tuvukana yego ndi kure y'umuryango iyo wambwira kera nkiri wacu iyo wambwira ukuntu bazi utangura kunsuzugura nkiri hano bakambwira n'ingene hazoba hakanye umunsi shika ukwezi kwa 11 mu 2000 umunsi shika ukuntu hari hakanye bantu b'Imana hari hakonje bantu b'Imana iyo bimenya nkiri hari iwacu naravuga nti gupfa ni gupfa pe jewe ikarakara nta kujya kuzimu ngiyemo ngere kugenda ahantu hakanye ngere no mu bantu banyanka bakambona reka ni ukuri ariko Yosefu we arahaguruka aragenda haleluya amena aragenda anashitse aho bamubwiye asaga siho bari ego komana yanje ngo areraguza arababura abatarasoma neza canke bahaciye ko yego nukuri bazohasome neza bicaye narasomye kenshi ndasoma kenshi numva umwe w'Imana amishuriye byinshi pe ndasubira ndihana ndasubira ndabundi muntu Yosefu by'ukuri hari ukuntu yari afise muze murambwira umwanya asigaranye ukungana kugira sindawurenze ko afise byinshi ngerageze nze ndacagagura uracahari hariho nka 10 minutes ingahe 20 minutes mani bahezage yego
yosefu aragenda abaho hantu ngo yahuye n'umuntu aramubaza ati urashaka iki? Arabwira ati bene wacu bari baragiye hano. Arabwira ati numvise bavuga yuko bagiye ahandi hantu. Yosefu yarafise ukwihangana kuri extraordinaire, yarafise ukwihangana guteye ubwoba. Aravuga ati nta kibazo, ibyo ari byo byose naho nyine ndagiye. Urumva avuye muri confort ya se, ararenganye kure, ararenze imipaka, arenzaho se yari yamubwiye. Aravuga ngo nubwo yambwiye aha dusubire inyuma ngo ndamubwire ngo siho bari, nawe gusubira inyuma. Arambwira nti n'ubundi ntibanankunda ngo tujane canke sinzi ingene bimeze. Ariko arema aravuga ati reka nta kibazo nkomeze. Yego. Rero kuba hagati y'abantu batagukunda batakona neza ariko mine de rien ugakomeza, murazi ibintu bibahora biba mu mashengero yacu. Ko ari bene so bene data musangiye umwami umwe, bakakwinuba bakakusinzi, musangira ukoba, musangiye ururimi, musangiye ibintu byinshi. Ariko bavuga ati reka ibitekerezo byawe si byacu, kubera ukuri kuri muri wewe. Ibi twarabibonye amashengero menshi, ariko ukavuga uti ariko ndabwira umuntu, ndumva ndiko ndabwira umuntu pe wapi singiye kuguma ngaha, ukuri kwanje ndakuzi, nta gituma basuzugura n'ababwiye ukuri bakagushira ku ruhande, bakakura no mu bikorwa. Ukavuga uti jewe, ugaprefera uti ndabavuyemo ndagiye, amashengero ni menshi, nyene ndasenga. Senga ja ku mavi imbere y'Imana, ni wiconnecte na so, ukuri kurateba ariko kukaja habona. Haleluya. Amena. Ukuntu papa plutôt Yosefu yarafise certitude, yarafise assurance, afise na confiance kuri se. Yego. Kandi se wiwe biraboneka ko yari yaramuteyemo umuzi wa confiance. Biraboneka ko yari yaramuteyemo umuzi wo kwihanganira ibimugerageza n'ibimutsitaza n'ibimwambura d'identité yiwe. Aravuga ati mine de rien ndakomeje. Natwe cyangwa nawe Imana yaguteyemo, reka mvuge ngo Imana yaguteyemo impwemu yo kwihangana, impwemu yera yo kwihangana. Reka turahagaruka mu kanya gatoya. Impwemu yo kwihangana, impwemu yo kuguha certitude, yo kuguha confiance, yo kuguha mbega ubwizigirwa bwa so yaguhamagaye. Haleluya. Niyo mpamvu igihe Imana itaraguhagurutsa mu kindi gikorwa ngo wumve ijwi ryiwe, ko hari benshi bahaguruka kubera ishavu, kubera kwitotomba, kubera kuvuga ngo et d'ailleurs, ugasanga barahubutse. Guma icara ngaho aho wahamagariwe ubwa mbere. Imana yoyo irafise uburyo izo bigenza. Niko ndabwira umuntu ndabizi neza. Yego. Ukomeje rero, dukomeje turabona ukuntu rero Yosefu yavuye i Shekemu, arababura, akomereza abasanga ahantu bitwa Dotani. Naho nyine Dotani si ndakomeza cyane kuvuga donc histoire yaho, kamwe gusa ni hahantu abasiriya batera Elisa bena umukozi wiwe. Imana ikabiyereka, ikabatabara. Mu bami ba kabiri igice cya 6. Aho niho rero na Yosefu yatabariwe. Haleluya. Amena. Aho ni Yosefu yatabariwe, nubwo byagoye. Yego. Ibyabaye mwarabisomye ukuntu bamugurishije. Reka nihute. Yego. Bamugurisha n'abanyamahanga, agurishwa na bene wabo. Babanje kumuta mu kinogo,
yego ikinogo abantu abantu bo ngaha bari barateguriye gushiramwo amazi, yego ariko bakimutamwo amazi batarayashiramo, kuko iyo bamuta mu kinogo kirimwo amazi ntibamukuramo. Haleluya, amena. wow. Imana ni Imana. Abavuga igiswahili nilo bavuga ngo acheni Mungu aitwe Mungu pe. Amena. Ico kinogo Imana yarakirindirije ko gusikamwo amazi, Yego. gushika Yosefu akivemo. Beneda, nukuri gushikama mu rugendo ivyoroshe Cyane. ariko Imana ishimwe kandi ihabwe icubahiro Amena. ko dushikama dushigikiwe, Yego. dufise ububasha, dushobora kuba hagati ya bene wacu batatubona neza, Yego. tukaba dufise ububasha bwa mpemu yera canke bwa mwuka wera, ububasha bwa Kristo twahawe, ikaduhagarika mine de rien, Yego. ikadukoresha mine de rien, tugashikama. Haleluya. Amena. Uno munsi muri twebwe Imana ikaba yaraduhamagariye mu bikorwa bikomeye, Yego. mu bihugu bikomeye, mu bantu bakomeye. hari igihe dushika mu isengero cyangwa muri eglise ukumva umuntu araguhamagaye akakwegeza iruhande akakubwira ati sengera. Kibaza Mana yanje we, ugasubira hanze ugahura n'uwundi akakwigirayo. Yego. ariko kubera k'agaciro muri wowe ufise, k'agaciro Kristo yaduhaye karengeye ivyo, ukumva ububasha bw'Imana bugushoboje kubwira wa muntu ijambo ry'Imana. Ubu kukazi neza turahura, mukunda musango haleluya. Amena. Nkababwira amen, n'utaje haleluya nkamubwira nti haleluya amen. Nabona umukorege ameze nabi, asa n'ugwaye canke afite ibibazo, nkamwihererana nkaganira nawe, nkamubwira nti uhumure, sindamubwira ibya Yesu kuko kirazira kuvuga Yesu, ariko nkamubwira Yesu ari muri jewe. Ntavuze izina rya Yesu akumva araruhutsa, akumva n'amahoro, kandirira ku bitugu, nkamuhobera, agahoberwa na wa wundi atashaka guhoberwa, ariko agahoberwa na Kristo muri jewe adafise ibara, adafise urukoba. Yego. Haleluya. Amena. Rero Imana ihabwa icubahiro ko iduhagarika no mu muriro. Yego. Haleluya. Amena. Rero ico kinogo Yosefu kugira kivemo, yewe Mana yanje, Imana yaramutabaye. Yego. Uko yakivuyemo ni birebire ntitubibandanye. Umwami niyashoboza tuzokomeza kugira ngo ushobore gufata umwanya neza. Ndazi yuko umwanya kenshi tugora, twama turagwana nawo muri bino bihugu, ariko Imana itugirira neza tukabishobora. Rero ni kenshi by'ukuri badutaye mu binogo. Yego. Turavamo kandi ibyo binogo
bakaba barabyimbiye ikindi kintu ariko tukibivamo icyo kintu bataragishiramo kituniki. Haleluya, amena. iyo numva ubuhamya bwanyu canke intahe ziva muri aha hantu ndavuga ntiwe Mana we, mbega ibinogo wakuyemo abantu bawe, nkumva ndashimye Imana. Yego. Yosefu we yagiye muri Egiputa, niyo bamugurishije. Aho sinjiye muri santima ziwe na bene se. Yego. Ariko rero wewe sinzi aho wagiye, sinzi aho wakomereje inyuma yo gukura mu kinogo. Ubuzima bwa Yosefu inyuma y'ikinogo, Yego. kumbure umunsi umwe tuzokomeza tuhavugane ko, ariko turabona ukwihangana yagize. Turabona ukuntu Imana yamutabaye mu kwihangana. Yego. Reka tubandanye tubaze twatubazo tugenda turabazanya, weho gute uno munsi? Reka ndakubwire iri jambo Pawulo yabwiye abikorinto mu cete cyawo cya 2, yababwiye ati nta cabagerageje kitari cyo umuntu ashobora kwihanganira. Yego. Arabwira ngo ariko ngo Imana niyo kwizigirwa. Amena. Haleluya. Imana niyo kwizigirwa. Murayisomera ni Abikorino wa 2 igice cya 10:13 gusa, kugira ngo mperaheze kuganira kwacu. Kare nabavuze abantu babiri, reka mvuge gato kuri uyu mugabo witwa Pawulo. Sinza kuvuga byinshi kuri we, ariko amabarwa menshi Pawulo yanditse, cyangwa amabarwa amwe Pawulo yanditse, yanditse ari muri prison. Yanditse muri mu myaka 60 inyuma ya Yesu Kristo, yandikira Abanyefeso n'Abakolosayi muri uwo mwaka nyine yari muri prison i Roma. Abandikira ijambo rivuga ngo muremesherezwe muri Kristo no mu bushobozi bwiwe. Abibabwira ari muri prison. Amena. Abibabwira afunzwe. Ababwira ati ibyo ari byo byose muremesherezwe muri Kristo. Yego. Niho yanababwira muri Abanyefeso 6 igice c'10, ababwira bya bikoresho cyangwa by'intambara. Niho yababwira ibigwanishwa bambara. Abwira Timoteyo naho nyine ari muri prison. Yego. Aramwandikira, yagiye muri prison kenshi, ariko bwa kabiri asubiye muri prison i Roma. Aramwandikira mu myaka ya 68 inyuma ya Yesu Kristo. Aramwandikira asubira amuhanura uko agomba kwitwara no gutwara ishengero. Ukuntu Pawulo yarengera amagogwa yiwe akihanganisha abandi. Yego. Akihanganisha abayabwiye ubutumwa bwiza. Hari ukuntu bijya byamwe cyangwa zijya mbuto Pawulo yabwiye Abigalatiya 5:22, aravuga iby'urukundo, amahoro, umunezero, ubugware, agaruka mu kintu cyitwa kwihangana. Yego. Kwihangana aracimbye, ndavuga yewe kamana yanje we, abihangana pe. Ukwihangana Pawulo yavuga ntiyavuga kwihangana ngo niwihangane uzoronka inzu, niwihangane uzoronka umwana, niwihangane uzoronka umuryango, cyangwa niwihangane uzova muri Amerika cyangwa muri Europe. Niwihangane oya. Aho kwihangana yavuga ukwihangana kuguhamwa muri Kristo.
yego ukwihangana kukubesherwa mu kuri kwawe urimwo, ukwihangana tubona yitwa nde Yosefu yavuze, ukwihangana by'ukuri. Pawulo yari yaratahuye rya jambo rivuga ngo muri Filipi 2:5 yavuga ngo mugire umutima muri mwebwe umwe wari muri Kristo. amen Haleluya. amen Mu Baheburayo 12:1-3 aho yavuga ngo dutumbere Yesu wenyine, yego nubwo amagorwa yamushikiriye we ntiyabona ayo magorwa arimo, we yabona ubwiza buri imbere. Haleluya. Yesu yabona ubwiza abikiwe, akavuga ati ibyo naco bintwaye, uwo musaraba, uko gutukwa, uko gukubitwa, ayo mahwa, uko kuvugwa nabi, umwami wa dayimoni n'ibindi, ibyo bishaka muvuge mushaka icyanzanye no gucungura umugeni wa Kristo, nk'abandanye twabazobabona igihe kimwe mu ijuru, ariko namucunguye ubwiza tukabazobana ubwiza ibihe bidashira mu ijuru. Haleluya. amen Yosefu nawe we yaravuga ati mu mutima yaribwiye ati ibintu ntibihewe bariko baranyanka vrema, n'inzozi narose bantaye mu kinogo, n'inzozi narose mvanywe ntandukanijwe na bene data sinzosubira kumubona. Ndiko ndibaza byinshi Yosefu yibaza, ariko muri we aravuga ati nzandoto bihereye he? Ariko umutima wiwe nzi neza yuko murazi yuko papa wiwe ngo yarabyumvise we abika amajambo mu mutima wiwe, nubwo yamuhiritse gatoya, ariko ayabika mu mutima wiwe. Nibaze yuko yaganiriye na Yosefu aravuga ati ibi ndizera neza Imana yanje ko bizoshika. Yosefu nawe abika mu mutima wiwe ati reka ntegereze. Haleluya. amen Rero ntuzenya Yesu we yakoresheje Pawulo muri iki gihe, impemu yiwe imutuma kwigisha kwihangana, avuga ngo twihanganire ibitugerageza kuko tuzi ko tuzobana na data ibihe bidashira. Amen. amen Haleluya. Uno munsi rero bene data, ndazi neza ntakekeranya yuko mu bihe turimo, mu bihe duhamwa, mu bihe dutukwa, reka dutukirwe ukuri, reka dutukirwe bizima, tureke gutukirwa ibitagira ikimazi, ariko twihanganire ibyo duhamirwa kugira ngo umunsi umwe tuzobane na papa mu ijuru, tuzobane na data mu ijuru yaduhamagaye ngo niyo kwizigirwa no kubikora ibyo bikora, no kuduha kwihangana ibyo dukomeza muri ibi bihe turimo. Nukuri Yesu dushobozane namwe, muze tuje mu rugendo dukurikire Yesu, uko biri kose tuzoshikama. Amen. amen Rero mu gihe tuzohagarara mu kuri, tugahagarara mu guhesha icubahiro Imana aho tugeze hose, twaba muri Afurika, muri Europe, twaba washaka no mu kinogo, sinavuze bya Yosefu yashyize kwa Potifari cyangwa n'ahandi hose, aho tushika hose. Mugihe Pawulo yari muri prison, ntiyangishanije kwerekana icyubahiro cy'Imana imbere y'ubwoko bw'abantu, ariko byose arabyihanganira. Reka natwe twige, reka natwe dukomeze. Reka meraheze iri jambo riri mu Baheburayo 1 guhera ku murongo wa 1 gushika kuri 3 maze turangize. Wa mama mwiza asoma neza adusomera. Abaheburayo 12 kuva ku murongo wa 1 gushika ku murongo wa 3. haravuga ngo nuko natwe ubwo twoswe n'igicucu cy'akamya bangana cyo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa kwihanganye, dutumbira Yesu wenyine ari we banzege kwizera kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushizwe imbere, ntiyita ku isoni zaho,
yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Nuko muzirikane keriya koriba ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. Amen. 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 haleluya Hallelujah. turagushima Yesu umwami w'abami, turagushima ukugira neza kwawe, turagushima mwami ko uduha guhagarara dushikamye, turagushima mwami ko uduha kwihangana ata kindi kintu cyo dushoboza kwihanganira ibyo tubamwe atari wowe mwami. Tutaritse amaboko yacu tuvuga ngo nta kintu na kimwe dushobora kwishoboza tudashobojwe namwe mu wawe yera mwami. aha hantu ni ahantu havuye abantu benshi batandukanye, twaciye ahantu henshi hatandukanye mwami, uradukomeza mwami, uraduhuza tuba ihanga ryawe. reka rero mwami duhanga amaso ku bwiza twateguriwe, maze dushishikare mu rugendo rwo kwihangana muri ibi bihe bitoroshe. icyubahiro cyose gigaruka ku bicawe mwami, ukomeze kutwambika icyubahiro cyawe muri ibi bihe bitoroshe, muri abantu batoroshe, maze iki gicyubahiro cyawe kiri muri twebwe kirefekite hanze, kugira abantu baturye ko barye ku ijambo cyane ku gaciro kari muri twebwe, bamenye kuryoshya nk'uko Dawidi yavuze ngo nimurye ko mumenye ko uhoraho aryoshye, ngo ahiriwe abamuhungirako. icyo cyose ugaruka kibicaho mwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen. turagushimiye mwami, guhimbaje, tugushimiye igitondo cy'umugisha, igitondo utemeye kugira ngo tucishimiremo, tunezererwemo. turagushimiye mukunzi mwiza, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kuko uzi umenya ibidukwiriye, ukatugenera ibikwiriye kudufasha mu gihe gikwiriye. ndagushimiye ku mugaragu wawe ukoresheje muri iki gitondo mana, ndagusaba kugira ngo ahabwe umugisha nawe, umugisha wawe utagabanyije umubeho, igikundiro cyawe n'igitinyiro cyawe mwami Yesu bimwume mu minsi y'ubuzima bwe. ndagushimiye kuko mwami Yesu utugirira neza tutabikwiriye, ushimiye kuko imbabazi zawe ziza zitubaho umunsi ku wundi. haleluya. ndagushimiye kuko uza ugendana natwe aho tuca hose. twongeye gusobanukirwa no kumenya neza ko dufite umubyeyi uduhora hafi, akatubera asiranse y'ubuzima bwacu. ndagushimiye kuko uri umutekano wacu mwami, uri umutekano wacu mu gihe gikomeye, uri umutekano wacu tunyura mu mwijima, uri umutekano wacu duca mu ntambara zitandukanye. haleluya. wacu umukunzi mwiza, amen. iyo umuntu afite umutekano muri we ntabwo ahungabana na gatoya, yaba indwara ntabwo yamuhungabanya, yaba intambara ntiyamuhungabanya, yaba kwangwa ntiyakwamuhungabanya, ibishobora kumushikira byose ntabwo byamuhungabanya kuko agoswe n'umutekano wuzuye. amen. niba umwana w'umuntu ashobora guha umwana yabyaye kumva yuko afite umutekano muri we,
wowe data wa twese uri mu ijuru, umutekano wawe waba ungana ute ku buzima bw'abana bawe? Icyampa tugasobanukirwa uwo mutekano dufite muri wowe, icyampa tugasobanukirwa mwami uwo mutekano dufite ku buzima bwacu ndetse n'ubw'abacu. Turagushimiye iki gitondo mwami Yesu, turagushimiye iki gitondo papa. Tugushimiye kuko urwobo turunyugunywanwo, urwo dushobora gutabwamo rwose, icyaduhungabanya kiba kitarageramo. Umukozi w'umuhanga mana, uri umukozi w'umuhanga data. Reka tumenye ngo mu gihe tuvuye muri rwo tubigenze gute, twitware gute, amaherezo yabyo azaba yahe. Ese tuzakire dute bene data? Mwami Yesu ndagushimiye. Imitima yacu iranyuzwe muri iki gitondo, imitima yacu iranezerewe muri iki gitondo. Reka umugisha wawe, umugisha wawe iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, ube ku mukozi wawe ukoresheje no kubamwumvise bose. Ureke data wo mu ijuru uzuduha amatwi yo kumva, kandi kirutaho zose umutima wacu wakire mwami, kandi twige cyane gushira mu bikorwa ibyo twumva. Mana udushoboze, uduhe imbaraga mukunzi mwiza. Turagusaba ngo uduhe imbaraga zo gukora ibyo ijambo ryawe ridusaba. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo siwezi mimi peke yangu, lakini naomba Bwana uwashe moto ndani yako. Ureke umuriro wawe wake muri twe, ushobore gutwika ibidakwiriye, ariko mwami ibikwiriye bisobore gusohokamwo, bisa nk'izahabu nziza itunganyijwe. Uhabwe icubahiro kuko uri umukunzi mwiza, uri umubyeyi uzumenya ibikwiriye ku bana be, kandi ukababera umutekano w'iteka ryose. Icubahiro no gukomera, ishimwe n'ikuzo bitugaruke mu izina rya Yesu. Amen. Amen, amen. Imana duhane imigisha. Inote zibiri za magana abiri.